Pasawuk sama John na mabaptize para mibras sa maragdabas, pagkabaptize para marubek. Nagasaming mamarubek, imamari walinag bananas, na tira mabaptize, baba mga mga giradeng narawirong. Damaragap na marubek, nabara mangarit ka majudia, namara mabara mamamoram, ma Jerusalem, dan sagyam ka, barisaming irames sarawirong, baptize para manamarigi majodan. Majon amurmes ka, diga rogor mudu mga muga abam ginara aramurmes ka, kamurmes na maboy, ina magaseng na bara makamel, nagkatkop maninas na masaunga, na maslaika angadaga, na yatmas, digatas amames, nagkatnat, pamamusu na baurgi. Nagkasameng igataman dawartiya. Gerak iwas dengdeng na naserango, diagrot ngebit petgugurangat pes. Damayang ngemitnem sama sendal nebragrigle mangat pes, digaku ama merganango ibangun ger bengurwet sitnem. Aingo di ngubaptais perangan nama rigi, dapka diwa ngebaptais perangan nama keloaga ama humur-humurga. Majon ga baptize pet ma Jesus. Uriang ri jama gunang imagat dama Jesus kaman na maramabara mamagaini nam manasaret na ba mangarit ka ma Galili ba majon ga baptize praga mani marigi ma Jordan. Bangarogorit iwuk saka namak na barigi dagalu am usiki jit kang masagos na yarar sa magaloga ka ama gumar-gumar ga bagamugon braga igarogor ama simangaga. Na akni ama eguin ga gamaraman na dama usap kiraron dogor tiya. Ainge di ngoyam kanange rak isa kwas nang berangi. Dosa gi marmar game ngo masirat na berangi.